Kajingnya leka ya karau 16 menta kasni kabalolong hamadan dum suplang blok penjat ya kamotor shan blok sport association kelakudno hakajingnya khat hap dan kamar kasa sport club persya ya kang shilong sport club hadu kabakut jeng kajingnya leka nabaru atlet tim sunayo ya kapat pija kunta kene kajingnya leka lapoino hakatai pika hadin kajingnya shoot tai pika kamar kasa sport club kelala ban lim no ya kanong shilong sport club dasam kun la saukun kumta kamar kasa sport club kelayo ban rom shadow ke quarter final yang kini kajingnya leka kabla penyai dari MDSE